Ndira mwekuru ambiriria gwonkia mwana no ethirwa ari na mathina mwanya mwanya jario kuigwa ururu muno kethira nirio riawe riambire gwonkia narua Ndagitari na kwathira mutaratara mwega jo muciari gwonkia kana kawe no umbika gutethekia gukethirwa na thina kiri gwonkia guku. Ndira mwekuru aya postnatal clinic uraithwa nduwa tukenda kumenya bura kwendelea wonkia mwana na itona ekuru bamwe bakeya bena complications cia kwithirwa the nipples kana nipples cia mwekuru ciina toronda kaiciambiria gwatukanga na ino ni wairi problem nonto ndira wonkia mwana agionka ne ururu bwingi muno na remo no ne pengine naku akambire gutiga wonkia mwana na iria rigatwa nyonto retaumite rikambe tuka ile kugandira ndeni kari katwika na bacteria kana infections neo cracked nipples mono ciyanagia mono kiri first time mothers kajo kethira utaena mwana kaire wonkia na ukaya kwithirwa nipples ciaku iflat wakwe itiumirite na rero kambira wonkia mwana kwa technique iro kuthonkia neo mwana ti the proper technique ya breastfeeding watweka mwana uri mwakiria to the nipple as opposed to kuwa abubwa mwana bitakuwa akenenkerwa nyonto bwega atweka arionka nipple ndeni atweka mwana tu awatirite around the black area the breast, that is the areola area kenda tukarea mwana go sakin atiko hurt the nipples. The other thing about the cause of the cracked nipples kana ni infections. Na infections is chomba koyania either from the mother kana the baby. Especially the time mwana aikilia by around 6 weeks okaya kwewa ari na infection ya kanywa. Mono tuga candidiasis fungal infection ya kanywa kana even bacterial infection no wewe mwana no nipples kiambira go crack. By the time mwana ambiria kuma maego from around the 6th month okay kwa the breastfeed technique also tip proper omba kwa ke heart the nipple yagina na kwa the nipples kambia kwa go crack na ikawekileta problem in kwa na treatment ya cracked nipples kwa cracked nipples it is complicated tuwa kekinya waka iria reaku after wonkia netethagiria asin warikia wonkia mwana ukathambia nyonto ira alafu ukainya nyonto kidogo iria rikauma ugaka tu on the nipples iria ria mwekuru na antibodies ira fightaga infections na ukakua inone ya cause the cracked nipples igatetheria ukaya kwigwa still noruthete una still nipples no tweka cracked omokiwa ikienda other medications na ituga at that point nobita kwa na daktari kenda omba ku assess omba kwere complicated kwa kinya kwena ino ngitwita mastitis kana infection ya nyonto kana kwa wena ino twita breast abscess watu kwena maira mendeni mama kwa makinindi kutweka drained kwa hivyo uko wena that problem bega daktari akuona kenda menya bora akaomba ku treat either the cracked nipples kana any complications ya cracked nipples.